Keep on watching YOoo Think Show. But what I saw make a nyahomete. No, Mubu Fusad and a million video. Why am I so no? I didn't know one dinner panat no good deep panat. Labi says, me new attempt, so I don't tell you a demon out there, a dim attempt. Well, there will be one word of a count or so, a best say when no ma, and no one can sweat teen. I'm going to want to conipum. To become once one take it as and ye now find it tra a bit my hard arch in Tina Mass of 1 year son. I don't tell you a chenkro for no. Yamisha baby will be a puppet. Obet my won't cry, aiding at turning in a first okay be as so the cadrin in fear. Yamisha will be a Yakasat on Fanche. But to me, because I didn't know what can soften your softener, umben who is all yet. It's all kind of sadness. I won't Jimmy. I was all bent softener. Because you know, about for we, software we, or son of a preachy, on the Gammy Jimmy. And to cast some to suffer be so I was always a son of a woman as a day, and him. What I say, me, men can't suffer be a conipa, suffer be a conomoja, because I don't have any evidence. Ayo busia form di chakese efri AYE aso ye e de bre mati for eni obi biara samre wasugumi so eye evangelist nyame mehu ni video bi a mepese ye obeka me ho na ya ye video no mu pensen mu emse o de kase bi abeto na nipa se bi bedi ka kachiro se nipa papa ho no ye na eni ti si yakopon ye wadom na ukohie nipa papa na wabomodin na wayede waso ne muye eno ne nam so a ene me no kase onyankopon eyi ye papa Stephen Adom Twedia odinama oman Ghana na enso watesem ewo ewiase afa na bebia na die tie ni evangelist onyame ode kasa bi abeto na ne kasa no mu bi wo ho a in fact etwaso kasa ne bi mu wo so a ai meso magin kire na mekire menene nya adwene wo ho na mpo no menene nya adwene wo ho ni nia no enya timdidie makache saade no the Casama Netraso Oko Pacho, Daddy, I saw me kai fatcha me. What I say, Unkabim on your way. But I say, oh, yeah, the no 2-1 is so pet, not that's so ya, oh, Hano. Are you true? Maybe chat romance and me and Debbie. May I dear man, Yamedeno, would you be an out you be a catcher? Until I turned the dear did so for Adom Chediano. We are done the first, I wouldn't need you one carrier. Until I know dear. Huh? Oh, I know, dear. Maybe the problem is say, you have a part of Chedi and continues for money say. So say me the no Muguno Motakin Crofono. Or more than do a motor as a move. Because the baby will out that channel. Bloody Uncle. Na onwane kasemuno okase se oka kasebina etraso Ghana ye wo mra enti emra no betimi ni wayede enwadi se obi kasem bi na asem ni tiaw na nipa no wone no ka kiro se sasema wo kan die me no nya adwene enti twesan ana menye biema ai o se wo gitum prekope se ne eye evangelist nyame okan ha no na de tie ni evangelist nyame ubisa question bi na eye me de o se ubisa sa question because sa question no kane na mesumi bisa kane na me asoso me de yire me ho sa se na papa se hwi ni ho de na hwi ni ho so a oton eye mpabo akade bebe se etwem wo giri bi bisa de obu mra so no mra che no nti de ya wo ye no asofo nsem na ya wo kan heavy no wo mbu mra so me ana mabu mra so no meche me a na mapo me che no maja me so be che me se wo betu aka obi asem o mfi o be fa no ma ba wo kama na tra so na ha na e wo so che se ha no to be che wa no a chen so ma kama na ho afa dey fa che me next time me kan ba me dey me kan duru a unja so wasen aka na oke bi Adom Chedi a nema wo ton ne asofo etonton nema no ba che wo tie me se e ko wrong enye me kwan so se wo moton no moton a ugiri se youth ne betima yedin sa entimi nye din because ye ma me na maboabo ma na agu asodem ho tie edi ma mo jeji wo musika sika wo so mo de hwe ye nuanom nketwa na mo jeje no e de to cars no tie entimi nye din tie be kan wo che be kan wo che what man say ntini ye hwe mu so adena nipa no ton no e right se wo ton because e bo nipa ampa na ne bo so nya de na ye wo so oh e right ba ye wo so adena hwe ni mba wo de design nipa de e be bo wachi what I say papa kan aya na a very deep to understand say hwi ni wo enzo so a ye ton eye mpabo akade papa bae no o se oton mpabo akade no ne price ya he na o kasa ni bi wo ha me no ya adwene utufo ebi wo so a we ye kasa nchire ma me so me di be chire omu
so ati ase enu se unja eguale enkoten dia adentia because wo normal daily activities na wo ye no efin beba ho ntina wo guale anape enimire wo besan de besan ko guale utwutwu wo si enimire ya anapa osore a besan de atwutwu wo si because ko da na dwumu no nka begina wonum enti se papa se wo bisa sa question se oton hwini wo so oton empa abakade a enya bemfuo din mu no oton no enye bribi e oho din mu no oton no nyankopon din mu nti o se konom ne kofa dance ye bra nyankopon se ne be ya nanum nyamba de ebede adinti na wonom eye ne akade no enti nyankopon nankasa na bodie no mu bi no yafa a menu mienu eye dido se woti wokrai se wo yefu kra chiw na se wontumi nko toilet a wonom nunu oputo nunu na wonom ana wo de sa se tumi jaw na ma wo ho baba enti sa na tie eno na kane na ye nim na no ye de hye biribi e wo ho se obi na ye enu nti so obi nya stroke a ye se ni fiefu ato yare ama no tabi udidi wonom udidi na wonom no koten de be jaw yare ne jaw yare a nke nyansemu no wo hospital pa doctor ntumi anhwehwehwe ma no aka kire wo se we die chide wonom se adro we ama ho ato but ye wo yare ni bi mpempenso bi wo ho a o se wonya nuhu enuhu no se ubeye de wo beba wo no so na wagya tum se eye wankasa wo mfomso na adi wakodina mpempenso anu nti yare we ade abo no enu nti sete saade a na enie nyahunu unya du sampempenso no na hunu ho saa na afi bonu mpa bakade na etumi edi saa yare wano ade etu ase so ati ase nti bisa another question na me kan say hwini ho na mpo papa ton mpa bakade na mpa bakade no oton a ondi sika no se ne bi mu ye no papa ne mpa bakade no osan so de boa ne nsore ma no enti mpo no se papa ka asem bi na wo ne papa nya adwen a men di papa tem now acha wo chenkrofo me enye me hwe pusu me nya me hwe because men ko kasama ne nkotra mara na me kasama ha adum chedua ana sofo bi a onya ache me pe me bu nkoto nya chena wachem na ha me o se ma kasama ne tia no me ko prison na me hunu se adisua me ma ko prison pen aja se ha e no mama me se me ko obejele me ko prison aja se na me nya dia ma me 2 years and 5 years 20 years so aja se enti se sofo adum chedua ache nkrofo me nka hwe nkyere me enya me hwe so kase makase tian boy pana chaw so bi akase makase tian ma ko pana chaw e no ma so pana chaw what ya say me kaso betun awo me ba me nya me hwe adentina yo besa ya fasa akwanya we so na matu ye nwia eye surunyame metuofo me obi amitie o hyase no hyase fefefe o kasa no bi mu ho a aya na tasuom timi ankasa aya na mitie na o kasa bi a ode beto wo se ne nsore ma no bedidi watem ene ma wo nam so a wo so beka se eye sofo Steven Adom Twedua oye kronfo nti na oton pa bakade na meka se me na onya adwene ma dwen kira me de ma wo se saa nipa na wo susu se okọ papa sori nti a odi eye friend say watem na nti wo so fa ho edi eye papa Steven Adom Twedua no da bi o kasa dia Steven friend say evangelist unyame me no onya adwo wo saa kwan no so nti so behwe a nipa na wo interview no ka say aden na wo ndi saa nipa no mumatem because ono no wodi watem na wo say we general wo ka ama eto nipa som efa bi no me no be ya adwene na me asoso masan agina me kasa video so na matu mbebunu no fo and especially so wo ye Philadelphia ba papa say ebenam wo Philadelphia ba so ema papa ono waye de waye kese ne kase ye no ene say so ubedi ne kure ubedi uhuni wo montin mu wadwuma mu ubebie mu na mpo nipa ni hye wo so a wakase wow ampa wo ye Philadelphia ni ampa enti mesre bloggers no mu bia mudi papa chi no me nkodi do bia tem wo ye wo video wi a me make comment bia ya tem didie enti ho no de friend say because obi wo ho a
wodi na tema na ono so afa wo friends nipa na wodi na chinwa bufuo na waye anwoma bi ensem fata intimate to asre all can ogbo ye nua ye frɛ no Steve Media I believe say wo be video bi na sa video mu no wo make comment bi fa friends suro nyame ho na wo se nam so a oye dey o make sa friends comment no fa ye papa Steven admitwedia ho no enti se wo ye wo ahemfi a ana wo ye ohene ba undidi abonten enti se wo ye Philadelphia dehye dia men koya dia bonten so ni obeka sem bia ensem fata emfa efa papa ho so ati ase metie ya mese meye dehye wo ye kristoni a wo ye odehye enye se wo ye Philadelphia ba na wo ye odehye wo ye kristoni wo ye odehye so ati ase nti wo ye dehye no hwe wano ne kasa yi magi kan wo mefidie se nipa dasani a wo theaters fasa ase wi so ade betimi di wakọ ha omu anamanie mu eye kasa nti se dan de na we hunu wano kasa wano we betimi yi wuka wi wano we biara enye ye na kasa no ninje mu no preference evangelist nyame o kasa ni bi wo ha me se etasuom se wo no wafa to se obetu mbebunu no fo etina motio no fete wo nyame adwuma wo ye for video na ban say wo no ye nche ba wo se yache ana se video ni ba se yache fete wo me nyame adwuma hwe infect no oba ne mbutu oba so kra ne dan infect me nyame adwuma me ye se nyo na asoma me oba ne mbutu oba so ne da kra me nyame adwuma na me ye hwe infect me so ya me wa mane se say na mama ne wo na aka mama na se nyankopon na se mama ne wo na wo kan na nyame wo hu nyame da na me se wo na wo kasa bi wo hu nyame da eno ya me dokoro ne me nkenam se me di se me to atwene me amasem bibuza na wabobo ma no na wodo ma banyame mu enu nti se wo kasa no bi wo ho na wo ka no wabomodnya se wo be de wo be hwe se ne wo kasa mu no because kasa bi ti se ban sa yi on se wo kasa bi na nipa no interview no kra kasa aden na wo nya sa kugudu na wo kasa because wo sha se na wo ntesa nti evangelist nyame we die wo biara wa hwe video ya wo ni evangelist nyame no se ne fema no na ka kire ne se eye ono ani nua ai wa ye na mesumi tufo se wo tu mebunu no fo dia ene wa so wo kasa ne bi wo ha na wa polish ne kakra en conference su aboni biara ye de emma asa wo na asema mama na se nyame na se mama ne nyame betimi afemu aka kire se wa mama afa mu se mama ne because dia wo keke ka che nyame se ora me nyai nga nyame na mebunu su mehu se bia wa mane anase wo mane medi mekasa besia na yanka omeki na nutimedi nyimunchire mu ade abalma ka tro se wunjai egwale dia enie empabaka die no o se wonom na wonum a menum no abemfo din mu nti menum wo obi because so wonni abemfo ni twaka yanto na kade nti papa ne empabaka die no woton no so woton no onyankopon din mu nti konom ne kofa dance ye bra ye wo nhiraw na ye wo anka ho. Keep on watching YOoo Think Show.